samo kratko, znači gdje se sad nalazi? Samo kratko. Evo zavod, čekaj. Da, a samo gdje se nalazi? Aha, evo šefica. Evo je šefica, pa će šefica da kaže. Znači, evo izlazim iz Republike Hrvatske, obeležje Republike Hrvatske, znači hrvatska zastava i kao što je i dogovoreno, idemo za Srbiju, odnosno preko Šida za Beograd. Ljubazno osoblje nam je dozvolilo da snimimo auto ovdje, nije bilo ni najmanjih problema. Znači, za 3 dana bi trebali da prođemo Srbiju sa hrvatskom zastavom. Evo i gospode carinika iz Hrvatske. Kakve šanse dajete da prođem ja s ovim bez problema u Srbiji? To ćemo vidjeti kad budete išli. Misliš da će razbiti, a? Hoće? Dobro. A moćemo se kladiti, gdje se kladio s jednim drugom iz Makarski, uzeo sam pare. Neće se kladiti. Ajde, dobro, ništa. To je znači to. U svakom... Gdje piše? Piše tamo da si Makarskoj u Zagrebu bio. I u Zagrebu, a gdje, na kom? Kod arene su te slikali. Ima i slike? Ima, evo. Dobro.